Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. 26. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صحيح مسلم. Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İman keltirmeyin, beyişke kire albaysınlar. Jana bir-biriňerdi jakşı körmöýünçe imandy bola albaysınlar. Eger аны atkara turgan bolsoňor, bir-biriňerdi jakşı körüp kala turgan nersege bagyttap koýoýunbu? Anda özara ortoňorda salamdy jaýgyla. İmam Muslim rivayet kılgan sahih hadis. Hadiske düşündürmö. Bu hadiste Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizdi dinimizdeki en negizgi nerse bolgon imanga bagyttap, andan keyin imanımız toluk boluusuna sebep bola turgan özara jakşı körüp süýüge ündep koydu. Bende Allah'a iman keltirip musulmanların arasında salamdy jaýsa, imanı toluk bolat. İmandın toluk boluusu bul beýişke kirүүnүn en negizgi sebebi bolat. Özara musulmanlar menen duşmandaşuu, körü albastık, jek körü bul imandın kemçildiktүү ekeninin belgisi. İman sözsüz amal menen toluk bolat, amalsız iman iman emes. Bul hadiske layık özara musulmanların ortasında salamdın jayılıusu, bul iman toluk boluusuna, jana özara musulmanların ortasında duşmandıktın jok ekenin dalildep, alar buradar ekenin alardın esine salat. Jana oşonda ele iman jana özara salamdaşuu bul beýişke kirүүnүn eň negizgi sebeplerden eken. Kebir musulmanlar bir-birlerinin aldından ötkön kezde salam berbey ötüp ketүүnörü azırkı kezde adat tüsüne kirip kaldı. Jana bul salamdaşuu menen öz jakınыбызга, jana tanış bilgenimizge gana salam berip kaldık. Jat bir musulmanga salam berүүnü manilүү nerse katara sanabay kaldık. Eger bir tanıvagan musulman salam berse assalamu aleykum dep aytsa, aga taң kalıp maga emne üçün bul salam berdi, al meni kaydan bilet dep taң kalуу menen kabul alabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Umar degen sahabası var ele. Çındığında bul kişide öte ilimi çoň ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den okugan ele. Anın bekem imanı çınçıldığı var ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabası turalı öz aytkan, Abdullah raculun salih, Abdullah jakşı adam dep aytkan. Abdullah ibn Umar kede bazarga barıp, al jerde turgan adamlarga salam beretele. Al bazarda aldынан çıkkan, jolukkan barına salam beretele. Aldından çıkkan sodagerlerge, bay kedeylerge barın ayrımalabay salam beretele. Bir jol Abdullah ibn Umar bazarga baruu üçün üyünün çıkkanda anın bir tanışı aytты, sen emne üçün bazarga barasın? Hiçbir nerse satıp albasan, bazardağı nerseler menen kızıkbasan, jana baaсын surabasan, bazarda saga emne var dep aytkanda, satıp albasan, je bir nerseni satbasan, jana adamlar menen oturup süйлөшпөсөң dep aytты. Aga Abdullah ibn Umar жооп berip mınдай dedi. Men bazarga salam bergeni baramın dep aytты. Menin aldımdan çıkkan, jolukkan adamlarga salam berүү maksatda. Mına uşul sahaba mına uşunday salamdy jaygan eken, andan Allah razı bolsun. Emne üçün bul sahaba mınдай kıldı? Salamdy jayуу jana adamlarga tınçlık kalap salam berүү, adamlarga tınçlık kalap salam berүү, bul hadiste aytılganday beýişke kirүүnүn eň negizgi sebebi jana Allah'tan ajır sыйлыгына jetүүnүn jolu. Hadisten alına turgan paydalar, birinci payda hadiste kelet, jaşı kişine çoňga salam bersin. Kede jaşı kişinelerge salamdy üýretүү maksatda çoňdor salam berүүsü kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadırı ulu boluusuna karabastan, darajası biýik boluusuna karabastan jaş baldarga birinci bolup salam beret bolçu. Jaş baldarga salam berүүnü tömön nersede bilbөө kerek. Jana kede tömön urup ata-eneň talim tarbiya bergen emesmi dep aytat kebir adamlar. Mınдай aytуу durus emes. Atası üýretpese, siz üýretip koyuңuz. Bul barыбыз üçün jakşylyk bolat. Jürüp ketip jatkan adamlarga oturgan adam
Жүрүп кетип жаткан адам отурган адамга салам берет, азчылык көпчүлүккө салам берүүбүз керек. Экинчи пайдасы Абдулла ибн Салам радияллаху анхудан келген хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "О адамдар, өз ара ортоңордо саламды жайгыла, тааныган, тааныбаган адамдарга салам бергиле. Жана адамдарды тамактандыргыла, жана адамдар уктап жаткан кезде намаз окугула. Мына ушулардын натыйжасында бейишке саламаттык менен киресиңер" деп айтты. Имам Тирмизи рахимахулла риваят кылган сахих хадис. Хадистин үчүнчү пайдасы саламга алик алуудан салам берүү абзел экен. Саламга алик алуудан салам берүү абзел экен. Салам берүү сүннөт, саламга жооп кайтаруу парыз болсо дагы. Антикени парыздын пайда болуусуна сүннөт себеп болуп жатат. Кээ бир алымдар айтышат, биздин динде парыздан көрө абзел болгон сүннөт бар деп коюшат. Төртүнчү пайдасы саламды жайгыла дегенден максат саламды тааныган, тааныбагандарга салам берүү менен саламды өз ара жайуу. Бешинчи пайдасы салам берүү бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Биринчи болуп салам берүү бул ошол инсандын кичпейилдүүлүгүнө далалат кылат. Алтынчы пайдасы ошол өз ара саламдын жайылуусу менен мусулмандардын өз ара ортосунда ишеним пайда болуп, өз ара душмандыктын жок экенинин белгиси. Өз ара душмандыктын жок экенинин белгиси жана далили өз ара салам берүү менен сүйүү, жакшы көрүү пайда болот. Жетинчи пайдасы ассаламу алейкум сөзүндөгү ассалам сөзү бул Аллахтын ысмы деген мааниде айтышат кээ бир алымдар. Саламаттык берүүчү зат дегени. Бул дегени Аллах Таала сага саламаттык берсин деген дуа катары айтылган саламдын мааниси. Wallahu a'lam.